Pinati o pinalangga kung matalom nun. Okay. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News. Ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Marab. Okay. Maonig B18 yan guys. Kuan may alma mater guys. Niya mahuman na sila ujit mao nilang farewell message. Farewell message. Thank you, sir. Sige. Thank you sa accounting department. Daghan ming learnings. Thank you po sa snack ni Sir Eko. Kanunay, busog may. Kuday. Ay, salamat sa tanan. Mr. Eko, especially Mr. Eko, nga, kadaan lang mong hatag snack, pagdabutan kayo, approachable. O sa tanang accounting department. Okay. I hope nga makatrabaho mo dayon o God bless o congrats guys.